mbakunda cyane muri inshuti kandi tuziranye kandi uko twese mutubona hano turi imfubyi mbahaye mpore uyu ni umwazero twe turaba ariko narije ngizane mu gishugi niko ginda agahinda ngira ubukene ntibwambaje cyane ko kuja mu kanisa bashika kugiye gukubitirwamo nari nanezerewe twasaze ibitangaza byabaye wari wagiye mu kanisa rya famille y'abandi tuzana tuza ruguru mama aracuruza turashima Imana hari ibintu muri kuvuga byo kikanga taciyemo kandi wari wabomboye ari nabomboye mu buzima bugoye utogura umugore ni karato utogana nk'abagi bahungu bashatse ngo azane n'abasoni umugore ibomba umubwira ati sheri nakuzaniye akandi shintega ahubwo ati hano ushatswe uje mu kivumu tumigaze kontuka ngo wamva live hapande ibintu byo kuvugira hanze wamva binabwa none byo hanze by'inyuma birakibyo utarababajwe mu muhamagaro utanje amazina yose baranyise banyise gipfu banyita kayayo banyita imbwa banyita imbesire nabyo muzamubishiramo igihe Imana yaratugiriye Imana ikafasha kuri ndege izari ku munsi wa mbere ngera ku ndege nari ko ngikora ku mapine ni wewe kaza kwikwiso ngo umugabo umwe mu minembwe ngo yarirukanse yituye ngo ayirigataho ngo abwira abantu ngo ntiryoshe ngo yarazi ngo nika kujya kwimbomba mwami nubona tangiye kubyibagirwa mwamuza nibutse ibyiza wankoreye tangiye kubyibagirwa we mwamuza nibutse we tukibagirwa ko sino kwibagirwa gute. Shalom bavandimwe, aha ni kuri Evangeliste official. Mbanje kubifuriza amahoro y'umwami Yesu. Ijambo ni rya rindi mu Bagalatiya igice cya mbere. Intumwa itaratumwe n'abantu wone Pawulo. Nongeye kubasuhuza iminsi yariciyemo ari nyinshi tutabonana kubera impamvu zitandukanye, ariko Imana yaraturinze yarabarinze ihabwa icubahiro. Rero hano ndi kumwe n'abashitsi, murabizi ko rino torero ryacu dukunze kwakira ibiterane by'abashitsi benshi cyane. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana muzi mukunda mwishimira. Ngiye kubanza mbiyegereze nimara mbaheze batwibwire nitumara twinjire mu kiganiro. Turabiyegereje hano ku paruwase yacu. Batwibwira amazina yanyu duhereye ku mukozi w'Imana. Ku mazina banyita Ev.Koffi. Ndi umupapa w'abantu batatu mu gihugu cy'u Burundi. Nsengera mu itorero rya KDP ndi umuvugabutumwa. Asante. Nje sinkivugiza amazina yanje zavuga y'umwana. Amazina yanje ni Himbaza Jefoni Ruterera kompanyi murakoze. Barakoze cyane abakozi b'Imana, guhera kuri uyu mukozi w'Imana from Burundi Koffi, ni umukozi w'Imana. Sarire twari turi kumwe nawe mwivuga butumwa numvise aravuga ngo ni pasteur evangeliste. Ariko ese ni KDP hajya musengeramo buri church girigira ukuntu kwayo gutandukanye, nza numva za mitonde nikanona kuriye kumva nawe ngo umuntu ari muri majaribio cyangwa yararangije bakazamwita ngo ni mwanzirishe. Ibintu niko bazagenda babigira. Ariko ndakwishimiye pasteur evangeliste. Kiriki ni revero w'igicaniro, missionnaire w'igicaniro Kanombe. Hariya buri kabiri saa 8 tuba dutangiye amateraniro azabera. Bakozi b'Imana mbahurije hano kandi itorero ribishimiye cyane. Mufite impano zitandukanye. Uyu ni umukozi w'Imana umuvuga butumwa, akongera akaba umukozi w'Imana Imana izikoresha imirimo n'ibitangaza. Uyu ni umukozi w'Imana umuproducer, azakora indirimbo, akongera akaba umukozi w'Imana wo kwandika indirimbo. Urumva nazanye impano zitandukanye, naziburije hano zose, nazijije hano zose. Ibintu Imana hose irahari. Ndagira ngo mpere ku kibazo cya mbere kubera kuko ibi byose birahari, ariko duhuriye ku kibazo kimwe cy'abanyamasengesho. Kwese turi abanyamasengesho, guhera kuri uyu wacu uvuye Burundi, Kiriki, Kigali, naje wa Nairobi. Twese turi urugingo rumwe muri abanyamasengesho. Bakozi b'Imana duhereye kuri pasteur evangeliste, abanyamasengesho ba kino gihe kurababona gute? Abanyamasengesho ba kino gihe
bameze neza cyane, ni abagabo nkunda kandi nubaha kandi nzirikana. Tubonye ko Satani nako niko nani yanditse Yuda aravuga ngo nimwe wasa mutwe bw'ijuru, kandi abo ngabo nta kindi bakeneye gusubiza umurimo. Ariko hari abanyamusimvuga ku bananiwe, vuga ku babishoboye, kuko bananiwe barananiwe, ariko abishoboye ndabatera intege, n'abananiwe ndabatera intege. Haracari amayuke kuko umuntu atarapfa aba ari umukandida wo kugera kure. Ushaka kuvuga ko abantu bavuga ngo abanyamasengesho bameze neza kandi barasenga, n'umwanya tuvuga isi uko ihagaze ni ukuri ko abanyamasengesho bahari. No mu isezerano rya kera hari abanyamasengesho babaga bafashe bahagaze neza, hakaba badahagaze neza. Uriya twogarara kimwe no mu gisoda niho azahagarara kimwe, hari generale, hari ba majoro, hari ba kapitene, hari ba kuruto, hari bande. Ni ukuvuga ngo hari abagabo abanyamasengesho bahari bahagaze, tubona tukavuga ngo uriya muntu ni umunyagaciro, arahagaze neza mu murimo. Hari abandi Satani wagenda ariganya, bagiye kimwe bakaryama, ikindi gihe bakabyuka gutyo gutyo. Shaka kuvuga abanyamasengesho ku giti cyanje mbona bameze neza. Amen. Turi kumwe na Evangeliste Kiriki hano, ufite igicaniro cya buri kabiri kandi cy'abanyamasengesho. Ese nkawe urabibona gute aya masengesho mukora ya buri kabiri? Uzubona hari impinduka yayakora mu bantu cyangwa ni imiruho gusa twatwiteza? Urabibona gute? Murakoze cyambere, turabashimiye guhereka inshuti yanje, kandi cyo mbaza kuvuga mukore subscribe muzo kuri YouTube. Ni agasozi ko hejuru kaza kageza amakuru ku isi kandi kakamamaza Yesu. Rero twagushimiye kuri no ntambwe, ngushimiye. Ariko ukuntu kenshi twe twakuze tukiba nk'Ibutare, nzi ko twagiraga umunsi w'icuma c'amasengesho. Jewe ndabyibuka nasengaga muri Saint Frontiere, nkayivamo nkinjira mu ya Penueli, nkavamo nkinjira mu ya Fishazi, nkava mu ya Fishazi nkinjira mu y'Ingoma. Umuyumbe aba ari busy, aba ari occupé, kandi ugasanga niba ari umuntu utasaba kumwe mu kazi akadusanga muri amasengesho. Iki gihe umuntu asigaye amubwira ngo ndi busy n'akazi. Amasengesho n'akazi birahuye. Nje mpimba indirimbo nkubwira kuri gwere kugira ngo indirimbo izagira network, nzanyirara mu matwi, kayirirwa mu matwi mu muhanda kuri moto zaza muri gudume. Niko wigeze kumwana nawe ngo inyigisho zigende irepeta. Iki gihe rero nkabona ko umwanya w'Imana warabuze, tuba busy mu bintu byacu kandi tugakunda ngo baduwe udututi. Ubu ngubu abantu ntibagikunda gusenga mu mwiherero, basigaye bakunda ngo babone udututi bavuga ibibuzuye zo mu mutwe gusa. Je niko nsigaye mbona. Ariko iki gihe pe je bavuga ngo kompaye nk'imyaka 10 yabanze, nimba ari umujyi, nimba ari iki, ntago abantu basenga by'ukuri. Mvuga kuri aka kantu, umunyamasengesho agaragarira ku mbuto. Gwere jewe nditanga urugero pe, je ngira akantu k'isukari nako ko ndagenda kiga mu kagabanya umuntu yambwira kamamuza kazoshira, ariko kazosha kuvana shake na nabyara karagabanutse. Ariko jewe umuntu uzunkanga gwere zankangwa n'imbuto, sinza nkangwa nikoro gutitira runaka, sinza nkangwa ngo nuko ufite big church, nza nkangwa n'imbuto. Umuntu bagira imbuto. Arakoze umuvandimwe. Ushize twaganiriye n'umukozi w'Imana Evangelical, ico kibazo nkimubaza tambwese Evangelical ko twakuze dusanga muba muri bino bintu, mutumva ngo Evangelical n'abandamayize tamwa ni gute mwe mwabigenje gute? Ambwira rino jambo, arambwira ngo tubanze tuje ku isoko, tuje kuvoma. Turi mu kwihutira kuja hagaragara tutazi iyo tuva. Eliya kugira ngo atumire abahanuzi ba Bali na Asheri ku musozi w'Ikarumari, ngo honyine hari hagoswa amatayi 101 ya Eliya. Amatayu 101 yiwe. Yaragira ubutayu bwo gusengera ikibazo c'ingwara, yaragira ubutayu bwo gusengera igihugu cagize amapfa, yaragira ubutayu igihugu cagize intambara. Muri muryango yabajanye hariya muri Eneyo yiwe. Niyo mpamvu yahamagaye umuriro nko kubipa. Bari na Asheri bahereye mu gitondo bageze saa 9 barike bagura biranga. Eliya yakoresheje amasegonda 16 aravuga ngo wa muriro wetibuka. Umuriro uramanuka. Bibiliya ivuga ngo urarigata ukalama ile mawe, ngo urigata ya mabuye. Taho twari twabona umuriro urya amabuye, ariko kuwa Eliya wararigase.
niyo mpamvu nari nshaka kubera ko twari duhuye turi abanyamasengesho niyo mpamvu nari mbabaje ariko ikimwene data yaravuze kujya umuntu azagira amasengesho afite imbuto zigaragara. Paul yabwiye Tito aramubwira ngo icyatumye ngusigaza ikerete ni ugutunganya ibyasigaye bidatunganye. Bijya rero nizo za mbuto zo gutunganya hatari hatunganyije imbuto mbi hakaza imbuto nziza. Aho umurimo utari weze bakabagara hakera, aho basenye bakahubaka hagasa neza. Niko bimeze. Ariko abantu bagende basubire ku isoko basenge nibamara bagira imbuto nziza. Abakozi b'Imana duhuye mbakunda cyane muri inshuti kandi tuziranye, kandi uko twese mutubona hano turi imfubyi. Mbahaye mpore. Uyu ni umuazero, twe turaba je nawe turaba uyu wacu ni azero, tumuhaye mpore cyane cyari hejuru ariko nakomere data arahari aradushoboje. Nzankunda ngo mvuge ku bintu ariko ngakunda no kuvuga ku buzima twaciyemo. Buri gihe sinzi ko iyo bije murishe na Evangelical twabiganiriyeho iwe, ndetse nasanze duhujije ibintu byinshi by'ubuzima bw'ubucakara twabayemo kandi twadusenga Imana. Sinzi amenye Imana impamvu abakozi b'Imana ikunze kubacisha muri kino kigeragezo cy'ubuzima ritameze, ariko nza gusanga ni ishuri, kandi ni ishuri rya kaminuza ritari primaire. Iyo buriya bushobozi tubuvuyemo tuba tubwinza ngo ndakubibabwira njewe nanyuze ahantu umuntu bakamubona dibutse tibamenya aho umuntu yavuye. Evangelical ngo yakoze umwaka ngo ubuzamungu imyaka 8 n'amezi 7. Ukumva rero wabona umuntu hariya ejo nitwabonye ko Imana yamubwiye zibiri yamizi parika gutya za kirayisi zibiri. Izo nizo umugabo wakoze ubuzamu n'amezi 7 imyaka 8. Kibaza kandi uko yageze akinguriraga imodoka. Buriya ukabona umusirikare wambaye ipeta rya generale tuwibuke ko yigeze kuba aca muri training. Iyo bakubwira ngo baca aza kubwira ngo nitwize kugwana aha abacu barafansigana n'ije nyine. Iyo bumvisha amateka y'abasirikare niyo abakozi b'Imana byo bishaka ngo gusa n'ibintu byose cyo tumeze vango turabasirikare ba Kristo. Buriya ukabona mu general ahari ngo ni mu general ni colonel ngo ni chef d'état major banza waza neza kugira ngo kuri iryo ranga yagwanye intambara zinganiki. Iyo bakubwira abana bakubwira n'umusirikare akubwira ngo twigeze kugwana aha ngo baratugota ngo Imana niyo gusa yakoze ibitangaza twigeze kugwana ngo bigiye bishaka kuvuga iki n'abakozi b'Imana hari intambara twagwanye nk'ubu ngubu mfite igikomere cyo kuvuga kuba ntarasoje amashuri kubera ubuzima cyane ntarize nk'abandi bana kandi wasinde umusore mubi simfite amaboko sinanuse meze neza n'uwo mbone grande ndangije licence ndigitane mfite maîtrise kubu bazi ngo ngira maîtrise ariko kubera ubuzima bubi baciyemo kababara ugacamo nuko ndagira ngo nzebe kuntu zosubira ku ishuri cyane. N'Imana izitugirira neza izidutunga itoroshi gutya batubona. Niyo mpamvu tuzatwigisha abadokiteri bagatuza, twigisha mu baprofete bagatuza kubera ubwiza gusa bw'Imana. Feva y'Imana dutandukanye mu kwihangana. Yego umuntu wese hari ihangana. Hari no muntu ufite se na nyina hari kuri mu butayu kandi bahari. Ntabwo ari kuvuga ngo ni imfubyi gusa ngo twaciye mu butayu. Hari n'abantu bafite ababyeyi babiri ariko ari mu butayu. Hari n'abagiye mu butayu kubera umuhamagara. Kandi ubutayu bwanje ni umuhamagara. Ubuzima bwo tsinda nifite ariko igihe nyine umuhamagara wari wihitse neza n'igihe nari nshikije wacu umuhamagara gumaze gukura niho timiza y'amapepe z'imanuka imanuka ikaza gusakura gute itangire umuhamagara ibintu byose kugira ngo nawe ucogore. Ariko umuntu wese no kwihangana niba mushaka kuba general emera guca muri training. Niba mushaka kuba captain emera guca muri training. Ikintu cyose nta kintu uzamusimba gusa niba ujye usanga yarasimbiza akamabusa mu gatondo ngo twategereje ngo gusengera kubera ko uvuye kwiga ufite amashuri kandi sambi mu byagize abene wabo bakamaguza mu gatondo ngo twategereje ngo tugusengere ngo n'umwana wacu ngo none twirye bakamakumandika iteka ryose uzomanuka kandi uzomanuka nawe. Ariko umuntu waciye muri training biragoye ko azonerwa kuyobora igisirikare. Umuntu waciye muri training waciyemo biroroshe cyane kuyobora ikanisa cyane. Nta mara dufite za none n'abantu bataciye muri training
bakayobora akarangiza teoloje gusanga bamuyikora agaca ntaca muri training akambara ko nukuvuga ibyo abonye muri training kuko buri kintu cyose iyi nzu turimo cyazi n'amazu yose mubona ntakomereye hejuru akomereye hasi fondasi umusingi ni ikintu training iyo training baciyemo nizo gushoboza kugera kubikomeye kandi umugabo ngaravuze umunyabwenge uyu mutima mubona ngo pima amagarama 360 amagarama 360 baje kubishira mu bantu batize bakavanga umutima mu ntu urangana n'igifunsi nimba ufite igifunsi kinini ufite umutima munini nimba ufite igifunsi gito ufite igifunsi gito ariko abanyabwenge bize bazavuga ngo pima amagarama 360 ngicumba cyambere uzugeramo gutya cyambere n'amateka uko ngo umutima uryo kageramo n'amateka bishaka kuvuga iki umuntu wese wibagiwe biragoye ko yakwibuka Imana ariko umugabo mwibukane bize uvuga ngo nimugera muri Kanani mukarya mugahaga ngo ntimukibagirwe Imana iteka ryose umuntu wibuka biroroshe cyane gukomeza urugendo ariko umuntu wibagiwe biroroshe cyane ko yogo urakoze mbaza akabazo kamwe n'icyo mbaze na Kiriki kamwe dushake dusoze namvuze kuri aya mateka wari ukomeje kuvuga nigeze turi Burundi numva kuravuga amakuru uransharije cyane numva uvuze nk'ibintu ngo wabaye mu buzima bubi nyine ababyeyi bamaze gutabaruka bitameze neza ngo buce nje mu nkambi y'ibwagiriza mbona petit frère wa Musa photocopy kabisa umubonye gutya ububonye Kofi barasa no kuvuga araza kundamutsa ndamubaza niwe Kofi azavuga yageze aheka akagira uki agakomeza agaseka nawe nasanze nyine yashatse ico gihe nuko mbese ngankonjorera kuri buriya buzima gusa akanya gatoya buriya buzima wari urimo araho nigeze kumva ngo wigeze kugwara nabwo bitameze neza tu abantu bazabumva banti bakazabona umuntu ameze gutya ngo bagire gusa ngo yamazamuka nkasagatekere hari ahantu uba waravuye kuko hari undi umeze kuriya nawe iyo azumvishije hari ico bizayimuhindura urakoze cyane buriya mu buzima ndiko navuze training irahari twaciyemo twigeze kuba mu buzima abantu bazavugagira ngo kuza kwisebza niba utabivuze ukabona oya kitwa kwisebza kandi twa kwituka buriya twatuke n'ubwira ngo nawe ucitse intege akomere kugira ngo nawe yumve ko ari Imana yakuye umuntu nawe akomere iyo ndabwira ngo narakize hari ubwaye nawe utegereje gukira kandi mubwiye ko nawe wakize warugwaye ino ngwara bizayimutera gukira ariko iyo aje umuntu akabwira umugwayi ngo urabizi ngo none waje ngo niyo ngwara yamwishe uryo umugwayi bafuye guca bani ndege teka ryose twa gukomeza abandi no kuvana twaje kwisebza twaje kwishira ku karubanda shaka kuvuga iki ubwo buzima bwarabaye bubi bene ngo utosigura umuntu hari igihe ukari nabuzabuza ko ushaka ngo kubukoraho nigeze kubura 20 bob 20 y'amanyake 200 ko ushaka kubukoraho uryo ugashaka kubukoraho twigeze kwa mu buzima bumwe urarira igikoma gusa kidafite isukari mukagura joriji mugashiramo nabwo gajoriji kuboneka ni gitangaza bene umukire wa mbere ukazucira joriji mu gikoma kugira ngo ikindi wakuru ugashiramo akunyu kugira ngo umvase ko joriji ni isukari y'umweru joriji ni ji wacu ya spadip joriji ariko ndi wase ngo joriji yo muri Kongo cyangwa mu gihugu by'ibifaransa wanda ngo joriji ni kuvuga ngo harimo za jaune za rouge za orange ziba zifite amabara atandukanye nubwo kubita mu gakoma yarindurira irangi gutya mwami mukaryama mugasinzira ukabuzuka mu gitondo ukumva ukazasaza ibitangaza kandi umuntu ufite inzara azasinzira muri joriji abandi inzara nimbi uriya usinzira handi uzavuga ikintu sanibuka imunsi unazara yarandiye n'ukuri kw'Imana mburi bitotse kandi iryo joro ntizarica nico kibi rizaritinda igatinda joro ry'ubugwayi ni joro ry'inzara rizarica cyangwa ijoro afushe umuvandimwe wawe cyangwa umwana wagapfa ayo majoro ntakunda guca uzureba isaha ukagira ngo ni saa 5 ukagira gutya wabicura ugasanga ni saa 5 ariko umunsi wanezerewe wahazi niko gumza no ubwo buzima bwatubayeho ukamugikoma gusa ukaryama ikindi gihe ukamusanga abantu habaga ibintu twaryaga ngo kibagashobora nk'ifu wa mucero wasigaye bakawuteka mu karari ngo wari kindi ngo sanga bazanye kubwira gute naho muri gahatameze neza nta matera n'ikirago
ukamujyama ukaryama uzuka ugasanga hano imihiri y'ikirago yirese wagira umugisha none wasasanga nk'urengeti ukasanga umwana waraye zakiririsha cyangwa se zakiyofu zabakiriki igitangaza kiraba ariko twe twaba muri ubwo buzima nuvuga ko bwarumeze nabi nta muntu ukuramira abantu bisumbuye cyangwa se abantu bamaze kugira ku kintu uza biga kugira neza kuko n'umunini mw'isi nawe uzumisiga abafaransa baravuze ngo la terre tourne sizunguruka ejo n'uyu ejo ni wewe abarundi bavuze ikintu gikomeye amafaranga yabo abarundi twebwe tubana i Burundi amafaranga bazahita ngo n'amahera kabisa n'ibindi bihera azaho ubwagenda agahera nibo baritoye hari n'uyafite azahera uzugirika ukayagira agahera shaka kuvuga ngo mu gihe ubonye okazi yo kuba utunze ikintu runaka uzago bisangira n'abandi cyo gihe twariwe n'inzara hari abantu bakize badufasha hari abantu bafite amafaranga badufasha hano zavuga ngo twege zinka twendanizo abantu bazabesha hano hari n'abantu uko mwazamyandika ngo usubira mu bavuze ngo nibiki oyaye ubu ngubu ndazifite no kenera no iguru cyane azira hari twaranyazwa twese hano ngo twaranye twenda kunyagwa ndayihari ndayo ariko uzabura mu basipadi avuga ngo tiyaragiga ngo natwaranye abantu bose niko babaye ubunyine uri mukumwikozaho ngo nkazaragiye ndutaruzi twende twara dufite nabi hando azabesha ngo uyagarareho ushaka ukavaringa nta gukafaringa byari bimeze nabi ico Imana iradufasha mu bupfubyi nta papa ufite muri ico gihugu nta sowanyu ufite nta mama ntaho ugira gute ubana n'abaramuna bawe mukamwungu mwimenya mugira gute kubera ico kintu byatumye ndiga neza ngo nige nk'abandi bana igifaransa nzi nigike hari amaverbe amwe ntize icobreza ari amaverbe amwe ntize arabo ntize tegerezo kumenuza n'ubu nguko ndamasha nimbona uburyo neza ko ndamasha kuje ku ishuri subire ku ishuri nige kugira ngo kuko ndacyari muto n'imyaka iracyari mike kandi uko mbona ndacakeneye ishuri kandi ukwicara ku ishuri nomenye cyo Imana iradufasha turagwara ariko cyane abantu burani babi ariko uzo mu bibazo wanadamu ugasoha kandi ukagira igikomeresha cy'abantu nkunda kamuvukisha bwena urya kamaki kurundura uri mu bukene umeze nabi ntumeze neza uragwaye ntumeze neza ico gihe sanibuka sinasengaga nta huzo nafite yo gusenga nta kirato na yebo nagiraga ari tubose munsi no cyata bakara kugasigana hejuru ngo niho kigikomera niho cyakomera gacatubose no ndigishiraga ndugifite n'impuwe yacu boda nisho cyari kirato umuntu waba nk'umusore waje mu kanisa udafite kirato waje mu kanisa ndahuzo kwihangana ukaba waho ngaho umunsi Imana yagupashije nk'umuntu wagukubura ishati cyangwa igipataro runaka ugasengaga nawe ukabona ibintu uzakomera rero no akaba ngo kubura ishati igira ngo mu mafi tufite ifaranga zo kwishira kuri size ijana kwa tayiri nukugura ipanda ningana ko kwihangana ukaje kwikanisaga uwo munsi wasinzwe akoze igitangaza ku bintu zatunganye ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga Imana igenda ikora none ubuzima butamutse buke tangira kuja mu ikanisa nuhageze hantu bagemeka so bashika bakomerekeramo igihe utangiye kantangiye kuzamuka umuntu afisikinda nguri wena runaka ngo umuze mwamukubita ngo ndaka wagira amavuta ukavuza karagwanya ngo ibandi kibazo ngo ya mwana nyene ngo asenga urya sandi bukaje wuyu bigeze kunkubitira mu kanisa kandi ntakindi ari ubukene gusa pana ubukene udafite na mwene wanyu no gutabara bino bintu abantu bagize bivuga ngo bakajivuga se ryabo babe no bagwana ariko narinje ngizane mu gishugi nico ginda agahinda ngira ubukene ntibwambaje cyane ko kuja mu kanisa bashika ugiye gukubitirwamo nanezerewe twasaze ibitangaza byabaye wari wagiye mu kanisa rya famille y'abandi akazankubita kurakubitira ngo nanezerewe ati turanezerwa ico gihe intambara zikaba kumva karavuga kugira gusaba bakumare ushire umwenda runaka zamuka nyine uriya muti akomeza zamuka eka nyabo n'Imana ntawuzumenya Imana yatunze ntawozimye turashaka ntawozimya byo ndabizi Imana byose nubwo twatubivuga Imana yatugiriye neza Imana igira neza utago gatukira Imana untakintu gikoma
azanywa bureba mu gitondo muzamureka tuvuge iby'Imana yakoze tubivuge nabyo cyo Imana iradufasha baragwanya bakavuga ibi bagahuza ibi bamwe ngo yaye abandi wego ariko zani ku mugabo wangire nese mvuze nariyewe izo zose z'abakampamagara komera kanyigisha zani kumugoroba umuntu bakaza bambone kandi ari umupasiteri aho ngo uzaza kubwira nijoro haba tambone akandigisha ta papa kamugo azavuga gutya bazagira gutyo uzuvuga gutyo uzugira gutya uwo mugabo arakuze n'ubunyene no mubuze inkunda kandi sino kuno muvuga ni gitangaza n'umuryango wabaye umusho utuma yukoze ku muyumbe zanumva ngiye ngo gufa hanyuma ko gati komera nubwo muzaki batakumva komera nubwo imeze gutya komera barankomeza kugeza ubwo nagiye ntera intambwe none usigara mpagara ku gatuti gafata mikoro gafata mikoro uri president w'abayumbi n'umbona na mikoro abo bakuvuga abayoboye umva none je wone zobarevera wenda zogirikana bameneha bamwe bashingire abandi bashingwe abandi mbahambe niko bizemera nshaka kuvuga ngo tukagwanya umuntu abandi umuntu azuba arimo za bombone nubwo umuntu azuba arimo ikizaruka ataracikana gutya tukamukandagira kuko nyuma kuva aho ngaho yokora ikintu sande bwishogiye mama atangira kunduka ndi mu bihe bakandoga nani umunsi umwe nigeze kugwana n'imondo kuva nawe asinenze imondo iraza nijoro njyamye mumbi turi kumwe n'abandi bana turyamye tugitangaza ukamubona imondo iraje apana face to face ari ibintu ndavuga bagara ngo ni joking ngo ni kinyoma ngo ni iki hoya ngwana n'imondo ndayisha inyabizo sinovuga inzoka sinovuga njyamye kumva ikintu ko kirantondagira kiraje ngira urukenda kubitorya kasanga n'inzoka sinenzi ni ngo bimwe ni imihofu abantu batazi imihofu ni ikintu ukumva ko kiragutondagira ibikeri inyabu kumva gira ukumva ni nyabu kirakururira gira ukusanga ni nyabu imihaga yo tuvuzirira aho nenda naraye barangwanya ku rwego rute kugeza ubwo numva nofa baragwanye ariko Imana n'umukozi w'umuhanga Imana irandinda Imana irankomeza Imana ngira neza nizani bwi munsi igihe nshaka abantu bazavuga ngo iki ngo bino ngo iki je uyu mugensha cyane tibzani kibindi tandata tanka taki ariko Imana ikukora umukozi kandi wari wabomboye ari nabomboye mu buzima bugoye utogura umwana umugore ni karato utogana nk'abagi bahungu bashatse ngo azane n'abasoni umugore ibomba umubwira ati sheri nakuzaniye akandi shintega ahubwo ati hariyo ushatswe uje mu kivumu tumigaze kuntuka ngo wamva live hapande ibintu byo kuvugira wamva binabwa none byo hanze by'inyuma bireka ibyo live dusohotse gutya turi mu bandi bagabo bandi bihumbi ngo wamva ndimva wasanduku ndimva ukumbonye gutya no kuntu wenda kurabona unosa nimva sifite n'umusatsi basomaso bavuga ati uyu muntu aravuga no kagira ngo nibyo yaremewemo uzamarika kuvuga nabi abantu bazavuga nabi bazabiga kuvuga neza yambwiye nabi numva ndajuguma numva sinzi ukuntu no nyine gusa nukukizwa Yesu libera naje uzomvuga nazo kujana Yesu agira imbabazi ni imbabazi umuntu amantuka nabi antukuko ndababara ariko zani ukigiye munigeze kumutabara uwo wagututse kubera gakiza namugiriye neza kandi cyo namugiriye neza singivuze ariko namugiriye neza arayibona wa hari kandi kemera ko yamvi mutabara na wa hari karabibona naramutabara arabizi shaka kuvuga ngo nabantu kwa tuzivuze ngo nshatse tuzobitura neza kuvuga ngo ntukavuga umuntu nabi kuko cyo tuzi cyazo cyo ubuzima burastara baranduka bararuga nawe wagize gute naragwaye guhera sinovuga maze gushaka ndi mu bandi nakonja ku rusengero namani kubitasi ndawe mfite umugore umugeni ndawera hanze ngiye mu kanisa bitane ndawera siyo nyagwa ndawera gutyo bitangwa jana mu bitaro maramo izariza ku bantu bose cyo guhera nimushi musongo kubita gusa ndawera we ko wahwereye kintu cantabaye nabayumbe ndawera cyo Imana iramfasha ndakira sinafa musiga umugeni nonoga nahweraga bati ndore tujya twakugwa washatswe kugifu twashaka kugifu kumugwaye umuntu imva ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga Imana sinafa ndahari ushaka kuvuga ngo cyo genda shaka ndakwa bintu bigenda neza ndabyara afite abana batatu
basigaye bampa shimwe Yesu nakikamuza abana Kakuzura. bakanyuzura kazandengeza ubu ni mwifura ubu ni kirota mfura ni wa gatatu kazambita amazina kumva ndahwereye kumva ziranyishe kandi iyo mbabonye naho bari sinzi ukuntu babwira kunda abantu ku rwego ruteye ubwoba kuko je nababonye mu bihe bigoye sinazi ko nzobaho sinazi ko nzoshaka ariko Imana igira neza ndashaka ndabyara Imana igira neza n'ababa rumuna bawe urabashinja n'abaryo hano baje barashaka dufite abagabo batatu mu nzu turi batatu no kuvuga mufite abagabo tuje inama mfite abantu anje nsigaje gushingira abakunda bashaka tuwe neza mu rugo durashaka inambaye nayiguriye imeze neza dore uko meze nta mahoro simeze nabi ushaka kuvuga iki iteka rwose wagenda ukagenda n'indege nabyo muzamubishiramo igihe Imana yaratugiriye neza Imana ikafasha ku ndege izari ku munsi wa mbere ngera ku ndege nari ko ngikora ku mapine ni wewe kaza kwiso ayaye ngo umugabo umwe mu minembwe ngo yarirukanse yituye ngo ayirigataho ngo abwira abantu ngo ntiryoshe ngo yarazi ngo ni kakujya kwimbomba kuko yaragira amatsiko y'indege yaragira amatsiko yayo nanigira amatsiko yayo nari igira amapine ntiyakozeho munsi nyijamo sinagize shaka kuvuga ngo iteka ryose wihangana mukigerageza uri mukomeye Imana zikura ku cavu barikiwa sana ibikomangoma uno munsi uzakunze ejo bizokunda uyu munsi kurarira ejo uzoseka uyu munsi nta mwana ufite ejo uzomugira uyu munsi nta mugore ufite ejo uzomugira uyu munsi uri imfubyi Imana aravuga ngo nise w'imfubyi hari data uri umupfakazi kandi ubu ntukiri imfubyi ufite umugore ufite abana bawe umugore azaba mama abana bakaba bikaba byose tukuzuzanya ibintu bikaga ni ukuvuga ngo ubuzima twaciyemo yere training itugeza kubikomeye cyane ni ukuvuga training twaciyemo turayubaha kurara ubusa kurarira umubaga kurarira igikoma kurarira amacenga niko twayitaga cyangwa ngo na makorosi bagama ngo na makorosi abana ngo na amacenga izo zose twarabirariye Imana iradufasha kurara ku birago n'ibiki shobora kuri hotel ejo bundi ndara kuri hoteli nziza y'Inyaristani yenze nayiraye bakazariya mu gitare nari muri bantumbi bari koresha $100 naje cyagenje wanyu Burundi naryama nkabona burakeye ku mashuka yera bitanga byakomeye bagahindura ishuka itarushijeho n'icyatsi itashafuye ibirenga tiga twararaga ko bana batarabwira ngo kwamapfa yo kwamapfa bugiye ikirengeti cy'ubwagiriza ariko n'abari muri Amerika n'ukurikirana ibingibi n'abandi nawe bazabibuka Imana yakuye abantu Imana ntabwo bitangaza uzukurara mu shitingi muyaga wazo ngo papa ariko kuri shitingi turika Imana none ngo uri muri Texas uri muri Iowa uri muri pays puissant du monde igihugu gikomeye ku isi ufite passport y'Amerika mu mujyi mukuru wa Amerika kuratwara imodoka ibintu byakomeye kurahinduranya imodoka nk'isoko n'izinduranya amahuzu Imana yakugire neza nuno nguribagiwe Imana irahari nico kibazo urimo Imana iragishoboye hari Imana ikomeye wizera Imana ntucike intege araba batukwa harabagira gute ukomera wihangana hari Imana zikura ku cyawe hari Imana ikomeye ntucike intege ari no mu buzima bubi none uko kuvuga uyaguze imodoka ziracari bito bizoza nibitu birabizoza inzu yuzuye y'igitanga kandi kadorevera yarambwiye ngo nta mashuri menshi nawe nzu yize kubera nyine anje naya kujya nyine dukundana nawe bimeze gute nta muntu atogera reba guhereka ngo azabwiriza abadokiteri bakicara umwana w'imfubyi iki byose utarangiza udafite maîtrise akanezi ushaka kuvuga iki Imana yavuze ntawo citanga nawo ubutanga mezalambre de casine palo nubwo warashikije nubwo tombe la ribanda baragusize similari ba otike tambre de va chinelo mise la coro palo dive la porte de vesile mwami nubona ntangiye kwibagirwa uzonibutse ariko yavuye ku gisasiro nubwo bigutwegeye kurekira umunsi umwe uzova ku gisasiro ejo bundi nari nagwaye ariko hari akaririmbyi umuririmbyi yawe bavuga ngo mwami nubona tangiye kubyibagirwa mwamuza nibutse ibyiza wankoreye tangiye kubyibagirwa we mwamuza nibutse we tukibagirwa ko sino kwibagirwa gute niba ndavuga twanezero cyegwereka wa wishura inzu yanje inzu yawe ndakabza umuntu udakabza umuntu
karihira abana ishuri ndakabya umuntu kagurira umugore ihuza ndakabya umuntu kambara ikoti ryanje ndakabya umuntu utatiriye baba we ariko Imana I love you Jesus kintu twokora gusa eka Kiriki nawe adukonjora data ndamuzi nawe yavuyiriye de bar ero de bar yarangana gutya nukurabona ukuntu asigaye yangana afite ibirijana afite umwana w'umusore mwiza uteje imbabazi urengo Kiriki yarashatse jewe ndi mubagwanya urugamba rwe ngo ashake intambara gutya zari zarasatondotse tubwira iyo wavuye data. Okay, jewe ukuntu meze mu buzima wenda bwo kuburara hari abatarabuciye jewe bwo sinabuciyemo ubu nanunagiraga bwari gitaramo jewe sinageza njya nabaga mu kanisa ngakunda no kumwa iyo umuntu anywa cana atajya muzi yuko tagaza maloki ya cible de ariko naje papa yafashwe bwe papa yafamye afite imyaka 27 jewe twese no jewe afite 33 ndole papa umundamuruta igihe imyaka yapfiriyeho umundamuruta mwani magambo ndashimira umukecuru kabisa wemeye akadufata ansharisha afakara ku mugabo w'imyaka 27 aricara araturera tuvana rugo turashimaga kandi uko ni umugabo yari afite 27 iwe yari afite 23 niko ruguru hari hameze iyo ngi aratuzana tuza ruguru mama aracuruza turashima Imana hari ibintu muri kuvuga byo kikanga taciyemo mama twebwe niwe wahangayitse niwe wageze wa mukaza ukava kikore bitenge nageza mubona ageza genda saa 10 z'ijoro kugiye gucuruza mbuzi zo gucuruza ariko jewe aho mvuga navuye mu buryo bw'umuhamagaro naje gusanga gwere kugira ngo ukomere kumuhamagara umuntu wese utarababajwe mu muhamagaro jewe amazina yose baranyise banyise gipfu banyita kayayu banyita imbwa banyita imbesire ni agasima nigeze kubizina ku kiro camushura nyena kadoga arafata ngaza sise kunaza mzina jefte Imana yapokeje imzina sinza mwe ndazina gute niyo nogira gutya nta kibazo niyo nogira gutya nta kibazo kafa kubizina data amare umuntu aragakatakaje mu minembwe mpamaga ngo nimba ngo umukuru imbese irarugo ngo sha ngo warabonye gutukisha ngo ukiyumbe kwisi wa mugabo sinkuza none sinari wifashe video bakuse mu gisirimba habamo igitutsi bakuse minanga ndazamuka bukeya ariko arantuka gwereka none gitangaje ya video bantuki undarampa magara muri Amerika mbwira nimero yawe yakanze biba bitarabona kwisi mu yandi magambo twaratsuka ku bwa Yesu je ndavuga Yesu gani ko yasize avuze ngo niba batuka muzobanze mumenye ko arinje bagize gute babanje gutuka ari umuntu wigeze kuntuka navuze muri Kenya ejo bundi ngo ndi igifu sizi gutwa twasibye muri Kenya twibaranguye arantuka none agwereka amabwira akafuraza mutanana subira inyuma sangara kakana nakoze mu nimba ari Belgique nakandi ka Canada banyishumba $4 kuri momo ndeba kuri momo sanga ayo $1,000 ndibaza $1,000 zoja kuri konte y'igifu sanga barambesheye muzamureka muzamutubeshere nimba kuko baza gutuka ngo igifu kemera ngo urico nyine uzubanza wicekinga nimba kuko igifu ariko bwa Yesu turabanyabwe dutunze reba gwere muri Kigali tuzi Kigali kwitungiramo umugore n'umwana nta muntu usabiriza nikaye magambo ariko ikintu mvuga ubutayu ushobora guca mu butayu bw'ubukene ushobora guca mu butayu bw'ibigeragezo wakwiga theology kimwe n'abandi ngurantaza afata uziko gwere haje mu nyangire iki gihe gwiyereka nimba mvuze wenda turasuza bishop wacu na pastor Kado nkuko wenda ntanguruge mu itoro ryacu nkabati gwireka meze neza canga Koffi undi muntu akamaca mu gikari akamukwangisha mu nyangire ngo ni mubi mutazi kubwiza mutajambaze kandi basuzuma bazabirwa baga kutura dutute ugasanga Koffi tibanahuye mu nyangire rero muzukuri nje butari naciyemo nubwo kunyangisha bankora ku muhamagaro ariko turakomeje abayimbe mwese ibyo biba karibu ico kirikavuze nico kintu ndimo kubwira abantu kandi pastor Sunzu n'umubyeyi wanje ndamwubaha mana umugisha cyo navuze ngo bavuga utumwa
ubutumwa tugwanwa n'abandi tugwanwa n'abavuga ubutumwa bagenzi bacu cyane tugwana Camunyangire. akama ko kwanga harantu nigeze kuja kubwiriza bampamagaye muzobwiriza kandi ukozeho karambabaje n'umuntu agakoze Imana naje ndakavuga mabarije ndabara mwaframwe ngira ku rwego no kumva ngiye kuguhera noneho baramwanga uzobwiriza iwacu ngo none witegure kucumwe no uzobwiriza ndama nitegura ati nta kibazo nzoza funa ariko numva ntaco bindwaye kandi abantu nari n'umushitsi muri ico gihugu sinari na hano mu Burundi nuko none ndasimba nditegura ndasoma cyane ndanasenga ndiriza ngira n'ikintu jewe iyo mfite kuja ahantu kubwiriza inzara ubwoba zabunyica inzara igashira nzagira kubwo umwanya wo guhaguruka ngiyanjuguma kaja gufata nyine n'umukirere ko minota 15 cyangwa 10 ariko sinzi ko nandi namwe ariko uze Mbese nubwo nawe yewe mpagurutse sinumva ubwoba ndaje wo muntu amamagara Gatutu isaka umuntu nzi inshuti baramugati ati bita babavugana ati nisawa atumeze neza ati atumva rero ati kucumwe dufite umuvuga ufite umwana wiwanyu mwene data Koffi ni uzotubwiriza kucumwe wawe ati muraburayi Koffi murabwiriwe avuga ibintu uriya ishusho media ndayikunda abantu batazi no kuvuga yamuntu amufata voice umwe ari kumwe arayifata naye araregistra mu nyuma randi uyu muntu mufiki sanga mu bantu bamukunda n'abamwubaha ufite umwanya wa mbere sanga mu bantu adui wa kwanza ni ule wa nyumbani naje wigeze kumvuga mu modoka ariko gukizwa ni gitangaza aramagara ndamuvumbu nta gitangaza baso kandi baramuhamagara imushumba ryo kanisa hari abantu vuga ishumba zanze kubaza umuntu nitwaga kututi bizogenda gutemeza gute aramwandikira arangije aramusigura nyine bya bindi uzi uko byabaye kucumura se naje kubwiriza handi biranga afunga inzira yamapamagara kuwa gatandatu ngurumva nguratobera ngo twagize ibikorwa byinshi none ngo twiyanganire ejo nta mwanya uhari ndamwati namahoro urakoze Imana ugweze umugisha nararize ndafata ariko Mana akagasufite gana yavuga mutima ramwe ati Koffi ico ngurenze kiyo tuco tekereza muri Imana yambwiye nari kundira mpambira Imana ariko numva no musengera gataha mu ijuru aka karengane naki kiniki uyu murozi kuko nano murozi mu bana uyu muntu witawe Igiswahili ni mucawe bishobora bambwiye yarandwaje no kuvuga abandi nabi Congereza ni logo kuvuga abandi yama munyangire kibi ndahebwa mu nico kirucamboje twana ubukena n'ibigwana cyemo n'ibindi binini byose nabangwaje nabankurize kuri podium ariko ngo yarambabaje ku rwego n'ubunyine wo n'umurozi iyo utaje kugira Kristo kuba warahemutse nawe kandi Imana yamubwira ngo ntumubwire umugendo wibagiwe ugenda ukireke ndakireka ushaka kuvuga ngo ibi byose wavuga Kiriki narabibonye haravuga ufite umubagwanye wagenzi bamugisha inama ati yose se runaka ko twamutekereje Kiriki twamutumiraho nkaho umuvuga butumwa wumva gute kabisa kintu nubwo tugeze ku musozo tuzokigarukaho cy'abavuga butumwa tugaruke mvugeho bukiye nanje tuje ku musozo iki kintu nacibaje hejo bundi tano aramukuntu nyine naje bari bantumye ahandi hantu ngo baduhuza nundi ngo aravuga ngo nti twohura nabo pira ayo ko gwireka yewe bibiri igira ibitabo ijana na magana ijana isezerano rya kera risha uravuga nuvuga itangiriro ndavuga iherezo nuvuga Matayo ndavuga Yesaya nuyamara ndavuga igitabo cy'umugenzi kandi nukirangiza mvuga ubuhamya bwanje cyangwa mbabwire moyo wa muto umuntu yamahwira ngo ese kuturaja uziko ona ngo no kubwiriza muri ukavuga okovu ukaririmba indirimbo za okovu ukazisobanuraho abantu bagakizwa cyangwa ukaririmba indirimbo zo mu gushimisha ariko umuntu akamagwana Bibiliya atari buyibwirize ari bubwirize 200 yasomye muri Luka ikamituma Sara ngo ntiyohura na Kiriki ku gatuti ngo simpora na ngo na Koffi ku gatuti ngo yaye nguzoreke ngo ndahumiko iryo shari tirikabagereho tirikaze kubera kuko Imana nini titwohima bavandimwe murakoze cyane Imana baheze umugisha nari nezerewe
kandi bidafite uburyarya. kweli Koffi hari ukuntu yaravuze kuko biriya bihe nzambigeramo hakazamo ririya jambo ruvuga ngo mwami nubona ntangiye kwibagirwa uzonibutsa. Mfite gutegura igiterane i Nairobi tuzoza kandi kimaze igihe nza nkivuga tuzoza teme niyo ngiyo tuzoza nubona ngiye kwibagirwa tuzoza kandi nawe wiyereka uzonibutsa ucihutisha vuba. Nzogitegura muzoze tuvuge imirimo y'Imana tuyibwire ko tutazibagirwa. Mwakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Itorero ryo kwa Evangeliste Gwereka official, igitabo ni cya kindi, ipapuro igaratiya gice cya mbere, intumwa itaratumwe n'abantu. Shalom, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha.